بینر رزدار او دمو حموده می باش هیوادارم لهر کرابن هر لخاشی و شادی و کخاشی و بختوری دابن اجی کخاشم کجا کدن به اوای کدن و لمجا کدن ده خدمت وای رزدار دما تماشان هجار بنا و دزانن او هیوا حشت یا گلاویج یک جوان هیوای کو دبار روژین تایبتی روژین دیروکی گریدای پرسا کرد و سلاو کرد یک جوان هیوین تایبتیه لهیوا گلاویجی دا یا به شیوا روژمیریا زاینی دا آگوست دا چند روژین گلک تایبتیین دیروکی و تاریخی کرد هنه 25 گلاویج بنا زانن دست پیکا دا مزراندنا مزنترین حزبا او کنکانترین حزبا کردستانی عالی رجحالات کردستانی عالی دیجی پارت دیسان پارت دموکرات کردستانی دا مزراندنا وان حزبانه هم خواه و چرخانک بو و خواه گوهرینک بو ده دیروکا جانا کرد و کردستانه ده وکو دن روژ دن پشتی وی وان بیارا دیسان دست پیدا کن هر ده سالا بهوری و حتی اینها اگرم برا قبنه چند بیارن گلی تایبتی به تایبت گریده رجحالات کردستانه ده بی هیوی ده هبونه جوان یه گرتنا آلین کردستانی یه گرتنا آلین دموکرات و جوان وکدن شورش جن جان آزادی و حتی داوی او بیارنا هر بردوام تینا برپاس و ناو دیروکا کردی دا جی خواهی تایبتی هنم یکی جوان روژا که بگلاویجی دا گلک دیارا مخابن هر جوری که من بجوری که دن باز کر روژی ما یوی هیوی گلاویجی دا بخوش و نخاشن یک جوان روژه نخاش لدیروکا کردی ده لحیوه گلاویجی ده یا آگوستی ده سال روژا فرمان یا فتوا جهاد خمینی دجی خلکی کرد دجی گلی کرد لروژالاتا کردستانی بود وک اون دزانند پشتی شورشا گلن ایرانه
ایران به گشتی به کجالی همون توی پیکات ایران بو او شورشا کو بو باعث کو رژیم ده سالاتداری محمد رضا شاه یا ویدمی بگوهره او هیزی کی دن هیزی که خرکه چاوره ندکر ببی اوایی با او چاوره دکر کو جیان کی دن گوهرین کی دن آزادی کی دن و چرخان کی دن به گشتی چه با لی ده سالاتداری کات سرکار به فرمانبری به ریوبری کسی که به نوی دمی نوی گوتن روح الله خمینی پاش بو آیت الله خمینی پاش نوی دن حتی بو ریبری نوی دانین ریبری وی بزاو هنگی ریبر دستالداری هنگی ریبر رژیم هنگی ریبر کمار اسلامی ایرانی خمینی کو فرمان دا او پشتی خواندن آیه کی تایبتی به فرمان کی تایبتی جهاد هم بر کردان را گهاند تا انجام وی جهادی ده کردستان که تا بن پی پاسدار و بسیج و ده همو هیزن کمار اسلامی ایرانی کو به فرمان کی کجالی ریبر وی تسلطداری هاتو بودن کردستان ملیتاریزه بو کردستان گند به گند جاری و ثابت دری به دری و جالی وان هزان و هات کتان خلقات قرد کرن خلقات تپسر کرن او هیرش به توای شیوا به همون شیوه دستالداری لسر کرد و کردستان بردوام بود. آسواری وی هیرش وی جهاد خمینی وی دمی وسح اوندا تون بون که پشتی 44-45 ساله نهاجی آسوار و شون و باندورا وی هیرش وی دمی هیزن کمار اسلامی ایرانی هر دوم دکه. مجی بنا میدیا کی کردی بنا جینا میدیای محسکر ام بجاره مجاره کی سر وی بابته لسر وی روژه نخواش وی روژه فتوا خمینی دجی گلی کرد گوتو بیجو دانستاندنی بکن جبو وی مجاره هوری و هوکار رزدار که دکتر مجید حقی به مرا یجا کردن امی به هوره گوتو بیجو دانستاندنی بکن لسر وی مجاره او او تشتی کو گریداری 28 گلاویجی یا 19 آگوستنا رزدار که مجید گلک خیر بسات جواب جلک سپاس لاورز و لحمو آریکارین جینا مدیا و لوی ریدا لحمو خدین کردستان بینه رو بیسرید به مدیای بسات جواب که مجید کرتی که گلک اشاره که هر بابو بینا مجار که باز کرن از شما سر مجاره ته لسر بینا بیشن تو وینه که لسر وی باردوخا اوی دمی یا 44-45 سال برین ها باردوخا کو بو صدم یا باردوخا کو کرنا مانع بو کو خمینی جهادی هم بر کرده بوده چون شروع دکی کرم کن رگا مدن دختی بگره ما دواوا من پیم باید ایرانی مدرن پیکاتوا یک مکانی ام ولاتا یا ولاتی ایران دولت ایران او بو که حول بداتن همو خلکی ایران کبریتیه لنتوا جورا کن لچارچوه یک زمان یک آین یک آلا و یک ریبردا او درشمه که کات خوی زمان نازی خان هیتلر دا و دوات الموسولینیش تا ایتالیا دو پاتی کرده بوشیوه ایران هم بخواد یعنی ناسیونالیزمی صدای 19 هم دویست ایران دا جیب کاتن با لناوبردنی جیاوازیخانی کلتوری و چاندی و نتوی جلانی پیکنل ایران ام پروژه درجه کشا و انجام ام پروژه والی کرد که لقانونی ایران دا قانونی اوقاتی مشروطه ایران دا ماده کاتبو به نوع او که اگر ناسنامکانی خوجی هویتکانی خوجی ببنه هوی او که هرشه لیکتینه تواتیب کن هرشه لیکتی خواهد بکن اونا نابی جشه هم پیبدید که بو اما بیانوه که چاک بو او که بدستی دولتانی نوانگیرا بیتن دولتکانی نوانگیرا بیتن و بتوانن لراستی دا همو جیاوازکانی جلانی ایران لوانه کردستان سرکوت بکن و هر پرسی که پیوندی به پرسی نتویه بیتن ایران دا لچارچوی پرسی که امنیتی و پرسی که آسایشی نتویه که هرشل تویت خاک ایران دکاتن بکاتن هر استاش اگر دبینین چلر صدمی پهلوی دا
و چه استادا و حتی نانت اپوزیسیونی در ولاتش اپوزیسیونی برای نوانگرا یا اپوزیسیونی فارس محور اوانش که باس ل مسئله دموکراسی ایران دکن یکم شتیان دیتا پیش مسئله هویت ارزی ایرانه و هویت ارزی ایران با واتای اوای که هویت جیاواز یا او ناسنامه جیاواز لا ناسنامه که دولتی نواندی که خوی بخوی تعریف کردوه ام ناسنامه جیاوازانه دتوانه هرش بکن که ابو باوپیا جلان ایران کاتی خوی که رژیم دیکتاتوری پهلوی همو آزادیکانی مدنی و آزاد سیاسیکانی به تبعی ایران دا سرکوت کرد و بخوی بو به قول خوی سیبری خواه لسر عرض و کتابی بسوی تمدن بزرگ ایران رضا شاه او کدله که من للا خواه معمول کردم یعنی خواه او معمولیته به من دوا که من ایران بگم مثلا منزلی بختوری من ریبراتی آوانه بکن و بتوانم مدنیتان رو ببینم لو مدنیت دا که باستکات چیه بریتیه لو که ایران احساس که مونو نتوابید با تو که یک نتوایی تدابید یک زمانی تدابید یک کلتوری تدابید همون رنگ و رنگی کانی نو کمالگاه ایران لناو بباتد بناوی رفاه و رفاهی اجتماعی و پیشکوتنی آبوری که تنها یک از بریار دامد اون ابو به هو او که برابر خفقانه که یک جار زول ایران دا جشه بکاتن جلانی ایران شورش بکن ام شورشه با آرمان جا ابو که رژیم که دموکراتیک بیت سرکار رژیم بیت سرکار که موافقانی نتوکانی ایران یا او که جلانی ایران رچا بکات موافق دموکراتیکان رچا بکات خلق بخوی هر بجیرتن بلام به هوی او که لسردمی شادا همو چالاکیکان سیاسی قدغه کرابون و شا لماهای دستالاتداری خوی دا راده مزجوتکان و بنت آینیکانی چندین برابر کرد یعنی لماهای 25 سالی دستالات خوی دا بقرای همو اوصالانه که باوکی حاکم بو مزجوت و بنت آینی ساز کرد و در فتی دا لترسی بناو ترسی کمونیسم دا در فتی دا با که مذهبی سیاسی لناو ایران دا نفوذ بکات چون که او همیشه پیوا بو که پیمان شاه و روحانیت تنیاریگای نجات ایرانه او بو که روحانیت کلکی ورگت دا بتابتی دا بشکان دیگه ایران دا حکومت کی آینی هات سرکار لحالک دا لکردستان دا شورش کی سکولار بو شورش کی خلکی بو لوی دا حزبکانی روشلات کردستان که حزب دموکراتی کردستان ایران و کمرای شورشگری زحمتکشان کردستان ایران او کات در اصل حزب سلکی بون بزاوکانی دیگه بزاوی آینی یا سیاستی آینی به شیوهی دا نبود زور لواز بود اما بو کمار اسلامی ایران و ریبری کمار اسلامی ایران خمینی او کات بکو هرشه یک دبین را بو چون که یکم واقع خمینی و ایدئولوژیکش درجه دری همان ایدئولوژی یک نتوکردنی ایران بود او جرا بلان بناوی آینه بناوی امته و بونی جیاوازی کی سیاسی یک جار زور و کلتور سیاسی یک جار زور لنیوانی کردستان و ایران دا هستیان به هرشه دکرد هرشه او که اگر کردستان بیتو بنامکان دموکراتیک لوی دا دست بکاتن هرشه لبونی همو او سیستم دیکتاتوریکان دکات جلانی دیکش ایرانش دوانه مافی خوان داب کن بو تپسر کردنی نتوکانی دیکه یکم جگا هیرشان کرده سر کردستان و به هوی او که هر وقت عرضم کردن حرکتی نتوایتی در روشلات کردستان دا او کات حرکتی که سکولار بو کمار اسلامی ایران آیت الله خمینی با کلکوار گرتن ل هستی آینی فرمان جهاد دیجی نتوایی کرد دریخست هر وقت دانم فرمان جهاد فرمانی که لروانجه فقه شیعه و لدائم ولی فقیه و دراوه و بو هیچ کس ناتوانیتن ام فرمانه لناو برید یا بلین لغوی بکاتوا مگر کسی هاوسانی آیت الله خمینی بید یا لوی برستر بید که بو همو ملاکان امرو تنانت به آیت الله خمینی شوه که استا نوخو آیت الله خمینی هیچ کاملانه توانای اوانیه لروی شرعیه شرع شیعه ام حکمه ام فرمانی جهاده دیجی نتوی کرد لغو بکن و اما شرعی که سیستماتیک اپارتایدی که سیستماتیک جنوسایدی که سیستماتیک دیجی نتوی کرد سپاندوه که تا امروشی بدخواه دریجه هست بله کلیک سپاس به گشتی و به کرد و پخت گلیک جدی تا باز کرد باسی پیش شورش گلین ایرانی و پشتی ویجی هواکو خمینی آنی پیشی تشتی که دادنو گوتنی تا بالا مکشان گلیک جارا بینرین رزا گلیک خیر من سر چاو او برزین کو به اوی تکس باشتار دبن ببرو بلکن دم خدا نکارن به تکس برسیوا بدن گلیک خیر من سر چاو سپاس بو باشتاری و این رزدارش
بله که مزید ده گوتنا تا تشتکات بیرامن او کلمه آخوند ده هن گوتن فارسی هنه یعنی اوی دجبر ده سلطاری ده بیجن آخوند هل اوی هنده هاتیه گرتن که آقا گوت او اوی دیجی خواند دی بونه آقا و خواند و هر تک بونه آخوند یعنی به آوه که دن اوه که ده سلطاری خمینی ل کردستان ایران دست پیکر و به شیوه که تند و هوانه لکردستان دوماند هر دو هندک او سیاست نه دموکراتیک نه مروانه و نه درست بون که دستالاتاریا پیش در بریاده برد و او دستالاتاریا خمینی جی با آوه کدن و به شیوه کدن او دوماند که مجید تبینات دست پیکی در باز کرد گوهرینا شورش ده حتانی هاتن سرکارا جی باش جی گتن بینا تا گوتی هنگ بنکی دم خواده حاضر کری گلک دیار نبو خو 45 سال گلک دور نه یعنی بینا تاریخی امرو بیجه بیرا مده هنگ تشت و دمه حتانی اوکو رژیم به تواجی خواه بگره کسی چاوره و هنده نده کرد که دستالاتداری که بوی آوی دستالاتداری که بناوی اسلامی که و جه دستالاتداری کسی که وها بینا خمینی جه بگره و بوی آوایی بچه پیشه بینا تا شروع کری هر زود ازانی لکردستان ده کیانی که وسا هیا که وان قبول ناکه هر بینا او که دنگ جی ندانه وان و هرشی عسکری و پاسداری و همو هیزه خواه آنین سر کردستانی و او کر او که تباس کری لی در سلطنتی کمار اسلامی ایران اوج خمینی و تایبت خمینی هر دست که اوی شورشی ده دیاره به آیه کی دست پیدا کرد به فتوا کی اسلامی ده فتوا کی به آیه کی دست پیدا کرد و جهاد همبر کردان را دگینه چرا خواست زیادتر بوی آوایی بچه پیش گوه که زیادتر شون دان سر او باوریا خلکی یا زیادتر بیجه از برحقم در راستی دا بهوی اوه که هر وقت عرضم کردن شورشی که لناو جیاده کردستان دا امن حد دکم لیره آماجه به تیزی دکتر همین سیدی بکم که او بو بروایا که لإیران دا دو شورش کرا شورشک لکردستان شورشک بشکانی دیگه ایران شورشی لکردستان بو شورشکی سکولار بو شورشکی خلکی بو شورشکی بو که لناو خد بو شورشی بشکانی دیگه ایران شورشکی آینی بو با تو اوه که هموش تکان دستر بنمای آینی بو بویا در فتی اوه ندرا که هیزکانی سکولار هیزکانی دموکرات و هیزکانی چپ لوی دو چپ کن تنانت هیزا چپکانش که لونه حزب تودش لبیتی با خمینی کد بون با هوی اوه که خمینی درشمی دیجی امپریالیستی مثلا دادا اوه نبود لانجری او و بشتاریان که لسرکتی هیزکانی سیاسی دیگه به طبیعتی هیزکانی سکولار کابو چون که لآینی شیعه دا ولی فقیه یا بلین او کسی که ولی فقیه جیدی پیغمبره لسر عرض تا او کاته که مهدی ظهور دکاتن او دتوانیتن فرمان بداتن فرمان جهاد داتن وکو فرمان جهادی که کات خو امامکان پیغمبر داتی دیجی کافرکان لو بو فرمان جهادی او بو بهوی او که خطی که یک جار زور لبشکان دیگه ایران بتابتی اصفهان و مشهد و شیراز خطی که یک جار زور لوی دا بشوی نفربر یا داوطلب بین بو کردستان ببی او که بزانه تنانه کردستان چی یعنی ببی او که بزانه زور کسانی که بون که هاتون بو او که شهید بن لکردستان دا بجندن لوی دا بین شهید بن چون که پیان بو دیره ولاتی کافرانه و بدوای او دا چون که خمینی در روز یکم دا درش میدن و بردین اسرائیلیشی بکار برد همو پروپاگاندای او کاتی اوان او بو که کردستان بشی دبیتا لپروژه اسرائیل یعنی اسرائیل دوما و چون که اسرائیل دوما لجهانی که اسلامی دا اسلامی که تندروی شیعه دا که ریبرگی خمینی به هیچ جگاه که نبوده به لناو بچیتن که بو لناو بردین کردستان بو اوان لو روانجا دا آسان بو و بکارهنانی چکی آینی دجی نتوای کرد راحت دیتوانی او اسلامی استفاناتیکانه او کاتی ایران لبشکانی دیگه ایران بینید بو کردستان تنانت آذربایجانیکانی که شیعه بون اوانش زور چالاکنه بشتار بون لشب دیجی خلق کرد چون که فرمان جهاد لدائم ولی فقیه اوان آدرا بود بله یکی که جوان کسی که لوی سردمی ده گلک
ناوی دیار بو گلک ل تلویزیون کمار اسلامی ایران ده درد که کسی که بو بناوی خلخالی خو کرده بو قاضی جی بخوا کرده بو پلیسی بخوا کرده بو برپرسو فرمانده هیزن کو جون بندستی ویده بو به کیف خوا خالت دقیقت و دادگاهی دگر هر او گرتنی در 12 کسین خلکی کردین خلکی باجاری پاوی لپارزگاه ها کرماشای بگره پاش هیرش دن لسر سنه و سننده جیوانه و پاش جور دهاتن بو همو باشه در این کردستانی با اوه کو فرمان خمینی فرمان رهبری خارجی بزیده کرد خلخالی کسی که بو که جره فرق نده که به جن به زار و به بیگناه و توانبار به همو به هوره به کیف خواه به شیوه خواه حکم سر دادن و جاری و صابو بخواج اعدام دکر جاری و صابو حتی هنک گوتن دیجی سر شکر بونده گوتن هنک کس کشتنه باشه او که در کت یا امنه او نبونه اوی که خلخالی بخوا بشیوه خواه دادگاهی کردن خلکی حتی اون کسی نیزو که وان گوتن او بشاشی هاتن اعدام کردن اوی بگشیوه کدن باز کریه که اوجی بسنا ریزا اوی کو عملی باش کرن یعنی بخوا شروع دکر بخوا چان حس کر خلخالی خط کشتو فرمان خمینی بریواده بر گلی که او کتا باز کری کلک ورگرتن و مفاهم ورگرتن ل بیرو باورا خلکی و دین و اولا اسلامی نگران اوی هنده نده بو کو خلک باشی اوی جرای کدن بکار بینه خلکی کرد کو گوریوان نبو یا شیعه نبون آلی سنی بون دجی وان رابن زیده تر دجی ده صلات رابن دزانی سنیکان لإيران دا لکماتی دان جالا که کماتی دان لروی جغرافیش دا زور دا بشکران یعنی سنیکان بشکیان لبلوچستان بشکیان لکردستان همجال همو خلکی کردستانش سنی نیه همو خلکی کردش سنی نیه لراستی دا اما جوری کرده بو آمان جا بو که هر یاساکان ایرانش دا یعنی اگر ایوات تماشای بونمنا ماده 13 دستور ایران بکن یا قانون اساسی ایران بکن لیوی دا دیاره که اشتکان چونه دوش لإيران دا وانک دکان دلیتن زمانی فارسی زمانی فرمی ایرانه یعنی در راستی همو بلدنا مکان همو اشتکان دا بی باو زمانه بیتن دینی فرمی ایران دینی اسلام و مذهبی فرمی مذهبی شیعه و اما الى الابد لا متغیره لا تغیره بو وقتی که اما قد ناگورد یعنی حتی اما دا بوشه بید ناگورد اما دسپیکی آپارتایتی که دیجی همو آینکان دیگه دیجی تنانت آینزای سنیش که بشوی یاسایی کرا یعنی ما لهیچ ولاتک دا تنانت آفریقای باشوری دا سردمی آپارتای دا یاسایی که وامان نبو که روایی بداد به آپارتای بکردوه هبو بکردوه اشتیان دکرد برام روایی به آپارتای دان تنیا لروی یاسایی و لدو جگاه هبو لانکم لمیجوی سردمی خومان لترکیه هبو که استاش بداخل هر دویده هیا لکومار اسلامی ایرانش ده هبو و هم لکومار اسلامی ایران دا عرضم کرد لسردمی شاش دا لقانون مشروطه ایرانش دا همان شد هبو اگر او کسانی که قانون مشروطه ایرانی هم خونده بیتن نختی بوردی اما در ذکر بیتن تنانه یاسای دستوری ایران دا که باس لآزادی زمانکان یعنی باس لآزادی که اقلیت قومی کان دتوانن لکناری فارسی دا زمانی خواه اینده شبدن ایما وکو نتوی کرد لروی قانونی و لروی آمره وکو اقلیت قومیش حساب ناکد بویا اوانا هموی باوجی رید دادن چونکه بکار بردنی آین بکار بردنی پروپاگاندا اون بو مبستی پروژه یک نتوه یک زمان یک آین و یک مذهب کردنی ایران که قانون اساسی کمار اسلامی ایران جهاتوه و قانون مشروطش دهاتو بو لپروژه دولت مدرنی بلین بسوی تمدن بزرگ ایرانی رضاشاش ده بو آنه همو دوام یک پروژه هم دوام پروژه او بو که لدزگاه پروپاگنده خود بکار بینیتن استاج دبینین کسانی کن که بو لپیناوان خو اندکوژن خو دتقیم نوا جا بیل که 45 سال ما بر کاتی که نه سوسیال میدیا که بو نه رادیو نگشتکان باشه بو نه خلق بگشتی اونده آگاهی آن لسر بو لپیوندی لگل پرسکانی نتواتی پرسکانی مافی مرو هموی اوانه بو باوی او که مرجعی تقلیدک
بتوانێت خەلکەکە داوەتەلەب بکات، خەلکەکە بەرەو بەرەکانی دژی نەتەوەی کورد بکێشن بۆ لەناو بردننی، چونکە ئەوان پێویستیان بە بوو مەشروعیەتێکی دینی بەخۆیان بدەن بۆ ئەوەکە ئەم شەڕێکە دژی نەتەوەی کورد بەکاربەرن درێژە بدەن و ئەو ژنۆسایدە جێبەجێ بکەن، هەر وەکو چۆن لە دەورانی ئەمفالدا و لە هێرشەکانی دوایی تری دەوڵەتی تورکیا بۆ سەر ناوچەی ئەفرین لە قورئان بەهرەوەرگیرە، خۆمینیش چەکی بەرگرن، چونکە ئەوان دەستگای پرۆپاگاندایان هەیە، دەتوانن پرۆپاگاندای پێ بکەن بە خەڵکانی ساویلکە بە خەڵکانی ئاینیش کە بڕوایان بە وەلی فەقی خۆیان هەیە پەیڕەوی لەو فەرمانە دەکەن بەبێ ئەوەکە یەک و دوو بکەن. هەر وەک باستان کرد خەلخالی لە تەنانە دە بیرەوەریەکانی خۆشی دەڵێت، لێ دەپرسن باشە ئەو کەسانێک کە کوشتوتە بەشێکیان بێتاوانن، دەڵێ ئەو کەسێک کە بێتاوانە دەڕۆتە بەهەشت، خوا گوناح لێ خۆش دەبێت. ئەوانەی کە تاوانبارشن سزای عملی خۆیان بدێت. دیالەوە خەلخالی دەڵێت من هیچ کاملاوانە بۆ خۆم نەمکردووە، ئەمن تەنیا فەرمانی ئیمام خۆمینیم جێبەجێ کردووە. کابوو ڕێبەری ئەو کات بەڵێن ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران یا ڕێبەری ئیسلام بە حسابی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەم فەرمانەی دژینەتەوەی کورد بەدەلەوە کە خەڵکی کورد زیاتر لە 90% موسڵمانە بەدەلەوە، بەڵامی تر ئەم شەڕە دژیاوە بوو بە شەڕی دژینەتەوەی کورد، تەنیا شەڕی دژی سونە نەبوو، دژی هەموو خەڵکی کوردستان بوو، چونکە ناوچەکانی کرماشان کە کرماشان و ئیلام کە بەشێکی زۆر لە خەڵکەکەی کوردی شیعەیە ئەوانش لە ژێر سیستەمی مزاعف دەبن، ئەوەی لە ژێر سیستەمی چەند قاتی بوون، هیچ کات ناوچەوی ئەوانە گەشەی نەکردووە و ئاسەوارەکانی ئەمە من حەزم دەکرد لەو بارەدا قسە بکەین. ئاسەوارەکانی ئەمە دژی خەڵکی کوردستان ئەو جەهادە دژی خەڵکی کوردستان لە هەموو بوارەکانە دەبینیت، لە بواری ئاویەوە، لە بواری ژینگەوە، لە بواری دەرونیەوە، لە بواری پەروەردەوە، لە زۆر بواری دیکەوە بینیتن، لە بواری ژینگەیەوە. تەنیا شەڕەکە شەڕێکی لەشکری و سەربازی نەبووە، شەڕێکی هەمەلایەنەی تا وەخت بووە کە تا ئەمڕۆشی درێژە هەیە. دقیقه وسا زانی دەما مرۆڤ دارێکردن دوای دەگەڕێن لەسەر ئەو بیارێن کۆم vê demê hebû bîna tevaskerî vê demê ew emrazê niha emrazê ve taybet ragihandinî ku niha henî vê demê çi nebû bivî awayî çi nebû ew desthelata gelî jî vê demê bivî awayî nebû ku mirov bikare taybet Kurd bû ew ku bikare zêdetir derdê xwe janê xwe êşê xwe bigeyne. gelek aliyê din gelek netewê din heta dûrine aliyê dinê Kurdistanê jî hinek bûyerê bîna enfal û komkujî û ew tiştane hatine pêşî bi awayekî zêdetir sirend rakêşa lê mixabin ew ku mirov dibîne ew şondanîn ew ku te bas kirî ew bandora ku cihada Xomeyni li ser Rojhilata Kurdistanê hebû hetanî niha jî her bi awayî cor bi cor berdewam e. lê bew şîwe ku lazim e bas nehatiye kirin, bew şîwe ku pêdivî bû zêdetir hûwîtî û ew hêrişa hûwane û wehşaneyê vê demê hêzên Komara İslamî li ser Kurdistanê hebe bi wî şîweyî nehate bas kirin. Hetanî demekî din bi awayekî din bigire li heçend hêzên Kurdî hemû hewla xwe dan bidine nasî lê gorî desthilat û bandora imkanatê wan hinde bû ku xwe da. lê hetanî serdemê ku bîna şorişa jin jiyan azadîn şorişa jînayê de ew hemû şondanîn û ew hemû kargeriya vê demê û başî siyasetê dinê Komara İslamî Îranî bi awayekî din teqiya û xanîşê da. Te wan de her aliyana û mesela bandorî û şondanînê çawan hel sengînî دەزانن بەداخوا کوردستان زیندانی هەڵکەوتی جغرافی خۆیە. ئێمە لە جغرافیە کە هەڵکەوتین بە تایبەتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە پەیوەندی بە بەرژەوەندی زۆر وڵاتەوە هەیە، لەوانە بەرژەوەندی ئێران و نێوانی ئێران و تورکیا، بەرژەوەندی عێراق، بەرژەوەندی دەسەڵاتە گەورەکان بە تایبەتی، چونکە ئێران وڵاتێکە کە دەتوانێت ئاسایشی هەموو ناوچەکەدا بە مەترسی بخوات کە تا ئێستا خستوەتی وڵاتی دەڕاستی دایکی تەرۆریزمی ناونەتەوەیە. هەمووی ئەوانە جۆرێک کردووە کە وڵاتانی جیهان لە پەیوەندی لەگەڵ ئێران هەڵسکەوتی زۆر محتاتانە بکەن، هەڵسکەوتی زۆر بە پارێزا بکەن. لەگەڵ ئەوەش پشتیوانی گەورەی هەبووە وەکو دەوڵەتی رووسیا کە هەمیشە لاوەندی لە دەسەڵاتە دیکتاتۆرەکانی کردووە. ئەمە جۆرێک کردووە کە پرسەکانی ئێران لە پەیوەندی لەگەڵ مەسەلەی پرسینەوەی کەمتر لە بەرچاو بگیرێتن و چونکە ئێمە ئەسیری هەر بەکە ئەرزم کردن زیندانی هەڵکەوتی جغرافی خۆمانی، هەڵکەوتی ژێوپۆلیتیکی خۆمانی، دیاسپۆرایەکی ئەوەندە بەهێز و
بربلاومان لدرجة ولاد دانی کم ل 20 سال لما برا نبو اما دیاسپورای کرد دیاسپورای کردی روشلات هموی تمنکه نگات 30 سال بتواوی ل 30 سال رابردو دا برا روشلات کردستان روی به دروای کردوا روی به هندران کردوا و لگل جهانی دروا و لگل امکاناتی دروا آشنا بوا و استاد زانیتن که چون هم بکاتن بگمان شورش جنجیان آزادی که به شهیدبونی جینا امینی ل 25 خرمانان سال رابردو دا دستی پی کرد بو به هوی اوکه شورشی گشتی لاستی همو ایران دا سال بلاد و کمالگاه دنیا نیدتوانی چاوی دا و بپوشیتن به تابعتی کاتی که ایران للایک بکرده بو هرشت دیجی ولاتانی روش آوا به بشداری کردنی راسته و خو درگاه ناردنی چک و درونی شرب و روسیه و بشداری کردن لشاری دیجی اوکراینا اما بو به هوی اوکه جهانی غربش اما بکو هرشت جدی بخوی بینی هرشت پتانسیال بینیتن لو روانجا دا دنگی یعنی برجواندکانی ولات روجاوا ولاتان جهان اوید خواست که پرسی شورش جینا زورتر بر بلا بکن به تابعتی دروش میکرد گیرا دروش میکرد که همو کس خوی دتوانه دیویدا بینیتن چه جنی کردستان بید چه جنی که آفریقای باشوری بید چه جنی که آمریکا بید لگل امش اشتکی دیگه هیا بداخوا او شوی که روشلات کردستان دوباره به هوی او که ایم خوانی مدیای که نتوی بهیزی یگرتونی و مدیاکانی کردی من زور بر بلاون زورتر مدیای حزبی من هیا تا مدیای که گشتی که گشتیر بیتن دلوان راجانه گشتیکانی فارسی زمان دا دوباره دا پراویز خراب عرضم کرد لسرطا دا لشورش جنجیان آزادی دا لو همو کنته قربانی بون 56% لو قربانیان او کسانی که کجراون شهید بون خلکی کردستان و بلوچستان لکاتک دا که کردستان و بلوچستان پیکوا لسر یک ناگات 116 همو دانشجویان ایران 170 زیاتر زندانیکانی که حکم اعدامیان بسریان دست پی زندانی سیاسی کردن 150 زیاتر زندانیکان لنو خود کردن بلام آنه لدر اولاد دنگدانوی نیه ام دنگدانوی دو هویه یکم ها که عرضم کردن ایما بداخوا چون که راسته خوب پیوندی ما به برجواندی ولاتان دانیه و به هوی اوه که ایما خواهانی دیپلماسی که نتوی بهیز یک گرتونین و زورتر دیپلماسی که حزبی و رخراوی و لوکالی من بکار بردوه نمان توانه دمجی خومان بوشوه که پیوسته بجیها بدینن کماتی که دی کم کوریکی دی که من اوه که ایما نمان توانی هلا در فتکانی که تورا کومالتکان دخل کنن به تایبتی دیپلماسی سوشال میدیا نمان توانی اوه کلکلی برگرین لو دیپلماسی سوشال میدیا دا ریبران تأثیر یک جار زور یانه و بداخل ریبران ایما لو وارد زور لآستی سرطایی دان یعنی زور ناشرازان لو وارد و لونه روشکارانی اوانش هستیان با گرینگی اوشته نکرده بیتن و به هوی اوه که عرضم کرد خواهانی پروژه که میدیای پروژه که دیپلماسی یک گرتونین بو اوه که دنگی خومان با جهام دینین لو وارد دنگی ایما کستر لبشکانی دیگه ایران بطوی نو خو ایران به جهان گیشتوه بله کلک سپاس تماشاون و بینر رزدار او برزن کو بمرنا و تبي ما بنا حدث بك حتى اینها قالك بخير بين سرچاو ماندينا بن مجار ما مجارك گریدای دستالاتاری کمار اسلامی ایرانه او لسر 28 گلاویجی سال روز جهاد خمینی بدجی خلکی کرد کردستان روشهدال کردستانی به مجارکه به آریکاریا رزدار که دکتر مجید گم گوت وجودان صادنی لسر دکن او برنامه بنا همو برنامه ما یدنی زندی لگل که سوشال میدیا دا جوان یوتیوب فیسبوک تویتر کنها بیا ایکس او وکدن تلگرامو و ندا تی وشاندن به اوای کی زندی پرانی او برنامه ما با اوای زندی تی وشاندن زندینا لبرو کم هذا کم راستی و ها با اوای کی وکری و زندی و خامانی بخاط کی خرابن توام بن بوی اوای تین پیشکش کردن کل خیر من سرچاو ماندونه بن ببرنجی اگر من قریبا برسی و تکس و رزدار بدن که مجید و شروع کردن خال گوتنی خاط آماجا به همو او علی کجی پرسیاری بو کرد از دزانم ته میوانی برنامه که دنی جی تلویزیونی که دنی کردی شب برنامه ته لی داویا گومت گوتنی خاطر برسی و به پرسیار جدا کو پس کریک چیکن او چگه بکرن او که ماسی کرا دانه
الجار كدن از حز دکم زیاتر لسر وی پرسیویس کنم رولا میدیای که سر بخوای کردی و که ماسین کو وی بشه دهنش خواه هر کس بیجه از باشرم، هر کس بیجه از باشتر شما پیش، هر کس بیجه از تاقانان ما به رقابرم نظام بوشی و کو بخوا باسته کن یا هر باش چیه چا بکن چه بکن که زیادتر دنگی وانده که دیار سوشیال میدیای ده ولی نو اینترنت ده تخواست زانی هنده زیده نوی کل بگوتن باشتر زیده تره لی اگر مرو هزین وان هزا او هزین میدیایی با آوه کی بکاره کن بکسه و از زانم یک جوان برنامه و پلان جینا میدیایی جی باشتر نابا و تاوی وی گوتن تانی داوی جی کچنه کرن کن جلک سپاس من پێم یەک لە پێویستەکانی کۆمەڵگای ئێمە پێویستی ئەوەیە کە ئێمە خەوانی مدیایەکی نەتەوەی بن بنجای نەتەوەی یا بنجای سەربەخۆ بەواتەوە نییە کە ئەمە دژی حیزبەکان بێت دژی ڕێکخراوەکانی سیاسی بێت لەبەرەوە کە هەموو مدیاکان هەم لە جێی خۆیان دەر هەم پێویستن هەر کۆم لەوانە نوێنەرەتی بەشێک لە کۆمەڵگا دەکەن دەنگی بەشێک لە کۆمەڵگان کە هیچ مدیایەک بەتەنیایی ناتوانێتن ئەو نوێنەرەتە بکات هەموو ئەوانە تەواوکەری یەکترن هەم مدیا حیزبیەکان هەم مدیا کەسەکان هەم مدیاکانی بە کۆمەڵ بەڵام لەگەڵ ئەمە ئێمە کۆمەڵگایەکین تێکشکا و کۆمەلگایەکن لێک دابەشکرا و کۆمەلگایەکن کە لەناو خۆشمان دابەشکراوین بەهۆی ئەو مێژوویەکی دوور و درێژی سەرکوت و داگیرکاری کە دەرفەتی ئەومان نەبووە لە جیالەوە چونکە داگیرکراوین زەربەپەزیرین یعنی هەمیشە دەتوانین لەلایەن ناوەڕانی خۆمانە زەربە بخۆین چونکە کۆمەلگایەکی پۆلۆرالین ئێمە کۆمەلگایەکین کە بەسەر ناوچەکانی جۆراجۆر بەسەر زاراوەکانی جۆراجۆر بەسەر بنزاراوەکانی جۆراجۆر تەنانەت بەسەر ئاین و ئاینزاکانی جۆراجۆرە دابەش بوون ئەمە دەوڵەمەندیەکی یەکجار زۆر گەورەیە کە پێویستی بە ڕێبەرایەتێکی بەمشور ڕێبەرایەتێکی ژیری نەتەوەیی یەکگرتووەیە ئێمە باسی ڕێبەر ناکەن ڕێبەرایەتی دەکەن و بەواتای ئەوە کە ئێمە بە هەزی جەمعی بە فکری جەمعی بە ڕاوێژێکی یەکگرتوو دەتوانین ببینە خاوەنی یەکگرتنەوەکی نەتەوەیی کە لە چارچوەی پەیمانێکی کۆمەڵاتیدا بتوانین دەنگی خۆمان بە دنیا بگیرین تۆرە کۆمەڵاتەکان لەگەڵ ئەوە کە دەرفەتی یەکجار زۆر گەورن بەڵام چونکە ئێمە کۆمەلگایەکی زەربەلێ دراوین کۆمەلگایەکی زیان لێکەوتون بریندارین بچووکترین کێشەکانی ناوخۆی خۆمان دەبێتە دەرفەت بۆ کۆمەڵی ئیسلامی و نەوەرانی نەتەوەی کورد کە کێشە لەناو خۆماندا ساز بکەن و ئێمە زۆرتر لە تۆرە کۆمەڵاتیەکاندا خەریکی شەڕ لەگەڵ یەکترین خەریکی مبارزە لەگەڵ یەکترین تا نێوەرانی خۆمان تۆرە کۆمەڵاتیەکان دەتوانێت ببێتە دەرفەتێکی یەکجار زۆر بۆ دیالۆگی نەتەوەی بۆ بەهێزکردنی پەروەردەی نەتەوەی بۆ بەهێزکردنی هەستی نەتەوەتی و هاوکات لەگەڵەوە بەبوونی ڕێکخراوێک کە بتوانێتن داهێنانی ناوەڕۆک بکاتن داهێنانی ناوەڕۆکی نەتەوەیی یەکگرتوو کە هەموو کەس خۆی تێدا ببینێتە هەموو لەوانە سیاسی و کۆمەڵاتیەکان و ئاینی و ئاینیزاکان خۆیان تێدا ببینەوە ئەم فرەڕەندی و فرەچاندی و پلۆرالیزمی کوردستان لەوێدا ڕنگ بداتەوە بەبێەوە کە مۆرکی هیچ حزب و ڕێکخراوێکی سیاسی تێدا بێت چونکە حیزبەکان بەرحاڵ ئەوان زینەفن لەوەدا کە کار بکەن و هەر کۆم لە حیزبەکان مافی خۆشیانە لە پێنەوە بەرژەوەندیەکانی خۆیان کار بکەن بەڵام لەگەڵ ئەوەش ئێمە پێویستمان بە چەترێک هەیە چەترێکی نەتەوەیی کە ئەم شتە بەڕێوە بێت کابوو لەو ڕوانگەیەدا یەکجار زۆرە کە گرنگێکە ئێمە هەوڵ بدەن بۆ سازکردنی مدیایەکی نەتەوەیی بە دوو ئامانجێکمەوە کە ئێمە پەیمانێکی کۆمەڵاتی پێک بێنین کە وێگەشتنی سیاسی وێگەشتنی کۆمەڵاتی یا ئەوەی کە دەڵێن هەمبەستگی اجتماعی لەناو جەلی کورددا بەهێز بکرێتن و هەوکات وێگەشتنی سیاسیش بەهێز بکرێن لە لایەکی دیکەوە بەهۆی ئەوە کە نەتەوەی سەردەست چونکە سەرمایەکی یەکجار زۆریان هەیە هەموو مدیا سەرەکیەکانی فارسی زمان چه BBC بێت چه دەرگی ئەمریکا بێت چه ئیران ئینتەرنەشنال و مەنەتۆ هەموو ئەوانە بێت ئەوانە بەشی هەرە زۆریان لەناوەن ناوەندێراکانەوە دەستی بەسەرداگیرەوە هەموو ئەو کەسانەی کە سەردەمی حکوومەتی پێشووی دەسەڵاتیان هەبووە یا دواتر بەشێکیان ئەسلاحتەلەب بوون هاتون لەوێدا کار دەکەن هەموو ئەوانە ئامانجی یەکیان هەیە کە نەتەوەیەک هەیە لەنێو ئێران بەناوی نەتەوەی ئێران لەگەڵ قەوم بن قەومەکانی دیکە کابوو ئێمە لەوێدا حسابێکمان بوو نەکرێت بۆ ئەوە کە ئێمە لەو بڵێن دۆرپێچەی لەو محاسرەیە میدیایە دەرکەوین پێویستمان بە میدیایەکی بەهێز هەیە کە سەرمایە ملیەکانی خۆمان سەرمایە نەتەوەیەکانی خۆمان یەک بخەین دەنگی خۆمان هەم بە نەتەوەی کورد بەگشتی بە شێوەیە یەکگرتوو هەم بە نەتەوەکانی دیکە هەمە بە کۆمەلگای ناونەتەوەی بگەین ئێمە پێویستمان بەو دەنگی یەکگرتوو هەیە لەو ڕۆنجەدا لە مانگی 11 ساڵی ڕابردووە تا ئێستا پرۆژەی ژینا مدیا
بەو ئامانجە بووە هەلبەتە هەوڵێکی زۆرمان داوە بە هەوڵی زۆرتری دەدەن کە بتوانین لە داهاتوودا ژینۆ مدیا لاینەکەم بکرێتە بەستەرێک کە لەوێدا سەرمایە میدیاەکانی ئێمە سەرمایە ڕۆژنامەوانیەکانی ئێمە بە سەرمایە پەروەردەکانی ئێمەش کۆبکەنە چونکە ئێمە عەرزم کرد خەوانی سەرراوە کە دیاسپۆرای کورد دیاسپۆرەیەکی گەنجە ئی ڕۆژهەڵات بەڵام بەراورد دەکرێت ئێمە نزیکەی 600,000 کورد لە دەروای وڵات بین ئەم 600,000 پۆتانسیلێکی یەکجار زۆر گەورەی ئینسانی سیاسی کۆمەڵاتی و ئابووری و زانستیە کابوو ئێمە پێویستە پردێکی ئۆرگانیک لە نێوانی دیاسپۆرە و ناوخۆدا مەزرێنن کە ئەم پردە ئۆرگانیکە بتوانێتن ئالگۆری کولتوری ئالگۆری زانستی ئالگۆری ئەزمون بکاتن لە گەشەکردنی بەردەوامی کۆمەلگادا و لە گەشەکردن و بەرەو پێشچوونی پرسی کورد لە ئاستی ناونەتەوەیدا gelek spas rêzdar kak Dr. Mecîd Heqî her bijîno serkevtî bin. Bînera rêzdar spas bo we jî bo ew ku bo me re bûn. Hetanî dîdar kidin û mijarekî din her li xweşiyê de bin. Bi xatirê we.